Туғандар, ассаламу алейкум. Алабұқадан екінші атты тартып баштадық, туғандар. Алабұқа районы Жалауат обласында Ақтам айылында, туғандар. Ушул күшті атты тартып көрсөтөбүз, туғандар. Кыял жорығын айтып берип, басқан тұрғаны қадамдаштаған ушул. Қайта берген ака. Шу атты мен тұрған акам аттың кыял жорығын барын айтып беретем. Тактен жанар тактен. Саламу алейкум. Алейкум. Тынсыз ака? Тынч өзү. Карагаш катты айта бериңем. Жашын, бой башын. Жашы жаска 4 азый. Жазга 4 асы болдуна көпкө. 4 азый. Бою 1.65 да, 65-67 чыгат. Бою 1.65-тен 1.67-тин ортосунда. Үйрү бар. Жашы канча болду дедиңиз? Жаска 4 азый. Жашка 4 асы болду. Үйрү бар. Үйрү күчтүү бунун. Улагы деле күчтүү. Улагы деле күчтүү. Канча жыл жүрдү үйрдө бул? 2 жыл. 2 жыл. Торпоголактын ортосунда кайнайт, Кудай буйрса. Кайнайт. Жакшы экен. Чабылып такшалып бүткөн ат. Бүткөн. Жакшы экен. На кирет тизгин менен. Тизгин менен барат. Жакшы экен анда. Нары бери бир бастырганда. Боюн уктуңар, тугандар, жашын. Жоондугу өтө жоон ат экен. Пародасын сурап коелучу азыр. Бер бастырыңыз, бир оозун какылап бир шабуулдатып коечу, зардасын көрөлүчү бир. Жоондугу өтө жоон ат экен, тугандар. Арт жактары, көкүрөк баштары. Сикеммен барат. Келиңиз. Аттын тугандар кашкабагын бир көрсөтөйүн. Ден башын көрсөтөйүн. Кашкабагы. Жеңил. Көкүрөктөрү тугандарына. Буттары, туяктары, тизелери баары таза экен. Арчылган бир жараттары жок экен тугандарына. Нары жогору басып коңчу. Жоондугу өтө жоон экен жанарына, соорсуңөр эле. Бер бассаң ака болду. Бул быйыл чабылып жүрдү ака? Чабылып жүрдү. Сууту келгенби? Келген. Кар дабыл чыкса улакка чабып көрө берет. Көрө дейм ара. Кыскараак бир оозун катуу кагып коңчу, бир аябайымдай. Оңго солго кагыпсаңчы эмне кылат экен? Бер кайра бер. Тагы кагып коңчу. Жаны барат. Ордуну айландырып оңго кое берип коңчу, айландырып солго кое берип коңчу мындай. Аттын жанын чыгарып бир зардасын көрсөтүп. Бери кайрып коюң. Аттын тарбиясы келгенби ака? Келген. Тарбиясы келген, а? Кыскараак чабып кое берели ака буну? Ошо сеткадан чабып баштаңыз кана, бисмилла деп. Күн дагы жакшы чыгып калды тугандар. Булут аралап. Күн салкын болдурса, ат жакшы көрүнмөй калат, мындай бир мутныйраак болуп. Болду, кайтың. Бер өткүзүп коюң менден кана. Канча сурайбыз ака атка? Дитке жакыныраак кылып. Канча? 20 кеми бар. 20 000 доллар ба? Кеми бар. Кеми барбы? Бизде нак карабай. Таза карабайыр пародасы? Өзүбүздүн жылкыдан. Жакшы экен. 20 000 доллар экен тугандарына. 20 000 доллар. Ушул 4 асы. 7 жаш. 7 жаш. Мына. Кабак кашы. Ичкен жеген жакшы ака? Гарантия. Ичкен жеген гарантия. Гарантия полный. Тээп иштегендер кандай аттын чарчтыгы, костугу? Өнөрү жок ондай. Кандайлар жокпу? Үйүрү жакшы, жакшы үйүрлөйбү? Жакшы үйүр. Жакшы.
Мына туғандар. 20 000 доллар кемі бар екен туғандар. Шул Қаракерат. Қалаушылар şu номерге çalып, Жалауат облысы Алабұқа районы Ақтам айылына келіп, şu Қаракератты көресіңдер туғандар. 20 000 доллар кемі тізеден екен мына. Кеміндағы сөйлесесіздер. Дағы бір қалып қойған қозын. Şu арғанда жиынға, ең чоң жиындарға жарай тұрған аттардың бірісі екен туғандар шөрендегі. Өзіміздің қырғыз жылқы.